ranah Minang, ke pantai Arta, ke pantai Tiram, ke Barcelona, raminan datang. Hari Minggu kita kanyarai, tapian putih ayahnya janiah, lari berjalan kalau buat bonta, mandaki kita ke puncak anai, lubak siman tuang mau Cisabang, baka cimpuang di ayah baburai. Kok sana pulang ke kampung, singgalan ke Padang Pariaman, banyak nampe nan di jalan, sajauh-jauh mato memandang, kok panik badan lamu berjalan, di anai resort itu bermalam. Salah lawak coba lai padat, gulai ikan di pantai Tiram, ucok ubi cu sambal ladu, tak buka salero makan batang buah, adam coklat cokopi kau. Jari 10 kami susu, rila Jumaat kami pintar, rila Jumaat kami pintar. Hari Minggu kita kanyarai, tapian kalau buat bonta, mandaki kita ke puncak anai, lubak siman tuang mau Cisabang, baka cimpuang di ayah baburai. Kok sana pulang ke kampung, singgalan ke Padang Pariaman, banyak nampe nan di jalan, sajauh-jauh mato memandang, kok panik badan lamu berjalan, di anai resort itu bermalam. Salah lawak coba lai padat, gulai ikan di pantai Tiram, ucok ubi cu sambal ladu, tak buka salero makan batang buah, adam coklat cokopi kawah, pahlawan dingin di hari malam.
Fitriani. Silakan. Oke. Selanjutnya Ayu Putri Dewi. Oke, itulah 10 Ciunian Duta Wisata 2018 yang akan menuju ke final pada minggu depan. Kita lanjut kepada Cianjur. Pertama kami sebutkan Zulfahmi. Selanjutnya Arif Wahyu S. Selanjutnya Fadlur Rahman. Selanjutnya Jody Kurniawan. Berikutnya Lukman Hamid. Berikutnya M. Raya. Baik, kita ke 10 finalis Cina Jaya. Saya Deli Hermansah, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Ciuniang Juli Andriani, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018. Saya Lukman Hamid, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Ayu Putri Nomi, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Ajo Arif Wahyu, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Unian Sylvia Septrianti Maruzen, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Muhammad Raya Nurmanti, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018. Saya Ilma Fitriani, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Zulfahmi, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Unian ZA Prima Putri, Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Muhammad Iksan, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Deska Irlandri, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Abdul Rahman Mawardi, Duta Wisata Padang Pariaman tahun 2018. Saya Fani Arisa, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Joni Kurniawan, Duta Pariwisata Padang Pariaman tahun 2018. Saya Deli Metasari, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Nurul Ilham Akhiri, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Rizka Junefri Susanti, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Muhammad Ikhwan, Duta Wisata Kabupaten Padang Pariaman 2018. Saya Vidya Duyan, Duta Pariwisata Kabupaten Padang Pariaman 2018.